Dobar dan, deco. Nakon što smo na prethodnom času, tako da ga nazovem, pričali o franačkoj državi u srednjem veku, o posljedicama velike saobe naroda i o tome da je zapravo franačka država bila država koju su germanska plemena u toku velike saobe formirala, a koja se najduže od svih germanskih država zadržala na istorijskoj pozornici. Danas nastavljamo priču o Vizantiji u srednjem veku. O Vizantiji kao državi koja se formirala na samom početku ranog srednjeg veka, a koja je nadživela zapadno rimsko carstvo koje, kao što smo već rekli, palo 476. godine, punih 1000 godina. Znači, Vizantija je nadživela zapadno rimsko carstvo i prestala je da postoji tek padom Carigrada pod tursku vlast 1453. godine. Naime, sam početak Vizantije, kao što smo to već pričali, vezuje se za osnivanje Konstantinopolja. Konstantinopolj, grad koji je osnovao car Konstantin na ruševinama nekadašnjeg rimskog grada Bizanta ili Vizanta, 330. godine nove ere. Upravo na tom području, koje će kasnije postati i istočno rimsko carstvo, nastala je potpuno nova država koja će vremenom izrasti u pravo svetsko moćno carstvo. Koje su bile osnove Vizantijskog carstva? Vizantijsko carstvo se zasnivalo pre svega na rimskom pravu i na rimskom uređenju. Šta to znači? To znači da je u samom početku formiranja država bila uređena isto kao i rimsko carstvo, zbog toga se i nazivalo istočno rimsko carstvo, i da su vladali isti zakoni koji su vladali u Rimu. Druga osnova Vizantijskog carstva svakako je hrišćanstvo, kao religija koju je sam osnivač Vizanta, osnivač Novog Vizanta, odnosno osnivač Konstantinopolja, odnosno Carigrada, car Konstantin proglasio državnom religijom 313. godine. Hrišćanstvo je od samog početka u Vizantiji bilo državna religija i to je prva hrišćanska država. Zašto prva hrišćanska država? Nije hrišćanstvo nastalo u Vizantiji, ali je ona prva hrišćanska država upravo zbog toga što je od samog njenog osnivanja hrišćanstvo postalo državna religija. I naravno, treći osnov bila je grčka kultura, zbog toga što je na ovom području živeo veliki broj Grka. Vizantija, kao što smo već rekli, prva hrišćanska država i to ćete vi i zapisati svakako, kao i ovo ostalo. Sada, kao što smo već rekli, izgradnja Konstantinopolja je na mestu antičkog grada Vizantiona. To ćemo ponoviti, zato što je to jako bitno za sam početak istorije Vizantije. Inače, vi ćete o Vizantiji učiti ne samo u okviru ove lekcije koja govori o samom njenom postanku, već i u narednim lekcijama sve do, naravno, pada Vizantijskog carstva. Znači, učit ćemo Vizantiju u poznom srednjem veku, učit ćemo o najznačajnijim dinastijama koje je imala Vizantija, o odnosu Vizantije sa ostalim državama okolnim, kako u ranom srednjem veku, u periodu o kome sada govorimo, tako i u poznom srednjem veku. Početak se, znači, istorije bazira na osnivanju grada Vizantiona. Vi znate da je Carigrad prvi naziv tog grada. Kasnije su ga Turci zvali Stambol, nakon toga Istanbul, i upravo taj Istanbul je bio i prestonica jedno vreme Otomanske imperije, odnosno Osmanskog carstva, gde je stolovao turski sultan. U samoj Vizantiji, od samog početka, car ili Basileus, kako se još nazivao, bio je Božji izaslanik na zemlji. Šta to znači? To znači da se bezpogovorno car morao poštovati i da on sprovodi zapravo Božije zakone na zemlji. Da je on neko koga je sam
Bog odabrao da vlada. Prema tome, njegova vlast bila je apsolutno neprikosnovena i nijednog trenutka nije smela da se dovodi u pitanje. Car je ujedno bio i vrhovni zapovednik vojske, vrhovni sudija, neko ko izdaje zakone i svakako branilac hrišćanske crkve i branilac hrišćanske vere, zato što je hrišćanstvo bilo izuzetno važno i igralo je centralnu ulogu zapravo u samoj državi. Kako u Vizantiji, tako i u ostalim državama ranog srednjeg veka. Videli smo na prethodnom času da je takav slučaj bio i u Franačkoj državi. Vrlo rano javlja se pojam vizantinizam. Šta predstavlja taj pojam? Predstavlja oblik državnog uređenja koji je svojstven u Vizantiji, a gde car upravlja i državom i crkvom. Znači, u Vizantiji nije bilo posebnog crkvenog starešine, kao što mi danas imamo patrijarha, nego je car upravljao i državom i crkvom. Znači, podsjećamo, to je period kada hrišćanstvo nije bilo podeljeno na zapadno i istočno, već je to sam početak hrišćanstva kada je ono bilo jedinstveno. Ko činio stanovništvo Vizantije? Sami Vizantinci sebe su nazivali Romejima ili Rimljanima. Vizantija je bila kosmopolitska država. Vi znate šta to znači kosmopolitizam. Kosmopolita je onaj koji je ceo svet smatrao svojom otadžbinom. Šta to znači? To znači da su u Vizantiji živeli različiti narodi. Najviše je bilo Grka, Slovena, Jermena i Jevreja. Ovo je prostor koji predstavlja Vizantijsko carstvo u 6. veku. Zašto u 6. veku? Zbog toga što je to period u kom u Vizantijskom carstvu vlada car Justinijan. Car Justinijan, koji je vladao od 527. do 565. godine, bio je neko ko je obnovio Rimsko carstvo. Ono carstvo koje je pre podele 395. godine bilo jedinstveno i koje je predstavljalo najmoćniju državu sveta. Za vreme Justinijana to carstvo je nakratko obnovljeno, a svakako veliku podršku i pomoć u tome caru su pružili njegove vojskovođe Narzes i Velizar. Što se tiče građevinske delatnosti Justinijanove, tu svakako moramo pomenuti crkvu Aja Sofija, odnosno Sveta mudrost, Sveta Sofija, koju on izgradio u Carigradu. Danas je ta crkva spomenik kulture, ali je džamija od 1453. godine kada su Turci osvojili Carigrad. Zatim, za vreme njegove vladavine dolazi do sastavljanja Corpus Juris Civilisa, odnosno Justinijanovog kodeksa, građanskog zakonika u prevodu, i time se reguliše pravni okvir države. Najpoznatiji njegov biograf, po kome i znamo zapravo sve ovo što danas pričamo, bio je Prokopije iz Cezareje i Justinijan je bio oženjen caricom Teodorom, koja je bila izuzetno popularna u svetu, koliko i on zapravo, zbog toga što je to prva žena koja se uz svog supruga isticala kao vladarka u tom periodu srednjeg veka. Tako da su za nju znali širom Justinijanove države. Nakon njegove vladavine dolazi do jedne krize Vizantijskog carstva. Zbog čega? Zbog toga što Vizantiju napadaju Sloveni sa zapada i Persijanci sa istoka. Unutrašnju obnovu uspeo je tek car Iraklije, nekih 50 godina kasnije, koji je vladao od 610. do 641. godine. On je obnovio državu i ustrojio je na jedan bolji način zato što je podelio državu u teme. To su bile vojno-administrativne jedinice na čelu sa strategom koji je imao vrhovnu vojnu i civilnu moć. Vrhunac ovog uređenja i carstva desio se za vreme
Vasilija II. Bugara ubice, vladara za vreme koga Vizantija doživljava jedan novi uspon i on je vladao Vizantijom od 976. do 1025. godine. On je proširio carstvo, osnovao je teme na Balkanskom poluostrvu i počeo je da organizuje teritoriju carstva na sistemu ne samo tema, već i pronija. Šta je bila pronija? Pronija je bila posed vizantijskog domaćeg ratnika, viteza, koji je on dobio za uzvrat za svoju vernu službu gospodaru. Ono što bih napomenula je da pronija nije nasledna, dakle ona ostaje u posedu vojnika dok god je on aktivan u službi i kasnije do kraja njegovog života i ona je uvedena upravo u ovom periodu za vreme dinastije Komnina, znači za vreme Vasilija II. Bugara ubice. Ovo je Vizantijsko carstvo u vreme cara Vasilija i kada uporedimo sa onom prethodnom kartom, mi možemo da vidimo da je carstvo doživelo proširenje, da je doživelo uspon i to već sad imamo jednu ozbiljnu državu koja se prostire na 2 kontinenta i koja obuhvata jedan veliki deo tadašnjeg poznatog sveta. Carigrad je svakako, ono što bih napomenula vam na kraju, bio ne samo centar vizantijske države, već je bio i centar istočnog hrišćanstva, koje će se kasnije iskristalisati nakon podele 1054. godine na pravoslavlje i katoličanstvo, a pravoslavlje se širilo iz centra istočnog hrišćanstva, što je bio Carigrad, i to je za vreme pokrštavanja Slovena veliki uticaj izvršilo i na Srbe, Bugare, Makedonske, Slovene i Ruse i upravo svi ovi narodi su primili hrišćanstvo iz Carigrada. Toliko što se tiče ove lekcije. Vaš zadatak će biti da prepišete u svesku osnovne pojmove, kao što ste to uradili i prethodni put, i onda ću vam proslediti pitanja na koja ćete odgovoriti i sa ovom temom nastavljamo i na sledećem času. Puno pozdrava, budite vredni, dobri i naravno budite zdravi.